enti ba me Facebook page Akoma 87.9 FM if you are still going through because Enra Kebichon by the Beluchi wa din won kasa ena no pro ba sen ko to kokobra me no on fa wan to kokọ ama o adwuma ode sha me nsa ma de kama de ama no ehu kokọ ama Beluchi ze hunsuo ne ba na ochina nyame adom ne se eti krom ya no afre me onu ne ma ye dem kwadare bi go through bi ni o school from kwada but your Facebook page Akoma 87.9 FM school from kwada and you go through now so mutisi street so nam komo ko pensuo obatia mas ha mo nanti kwan ho be pia so kwase ha 87.9 Kumasi enti enra Ghana waterfall ye namase wey ye nasi wo ho se mo hwese bia anopere ka so Ghana waterfall ma ya de munye hu obia mu ni aseda modwuma de mo ye no sabi o na nyansa bi anim nti mo ka so mu a eno anu no nya fe na ne Ghana waterfall be da ma se maso ma de mo ye no emra bia ni wa na mu gina mra bia so na mo de ye de mo ye no na kroma no na asemba na yenya it the same community ntino ye mfanche nka obi tabiri mu de mo kokota nka maso be se mo kwa ma ko different de nti a mo se ebubu dan ye bu mu regional manager dan ntino e dan kwa emu no fence one ye bu boys quarters ne fa na bia o madwuri na ho na manager oda se ni na aka manager ho no oda o mo se kan o mo asset no atiase apart from that manager o mu ni ajapade bia ntwi nkasa e re ajapade o so bo mo ajapade asase no wo mo dia e da na si wo mo dia aban ne de mo aban say ya mo ha ne say Akoma FM edo bia na mo ya ye tawo chikakra mama ade na je ensem yensasi form ati enti ena wo hwe manager ni we union chairman no yeah union chairman masa de na mo ya no de mo anye ni over the bar enye corner kra over the bar corner the zenka opportunity o zem betima baashe over the bar wati enti anope my hu o by Facebook page I bet him the voice to so 0539199968 0539199968 wati in fact almost mu da ho agina emu a omo hwe say edan no blocks ni ade o matwi masa and no na esre mamin kasa mo trom yeah inside to be against them tie yeah me tra inside to be inside to be against a public officer but sadi o mu ye bia because mo manager war private developer ababebu no enti samoya imagine say mo ye we na man timpanyin for kan be sa cost strike akwa atu so ma mo betie nka okroma mo betie nka pa okroma ya me so nsem funso okroma sa awo se mo ye bio we last one amaye no se mo genuine makanso say if you have a genuine reason se mo genuine reason say your pipe no cables and bibi power supply to the area and the issue there you can go ahead and do it and there you have a genuine concern now some say idea out of arrangement wo 87.9 come on it cannot happen that way what you say agwene ojo yeah who say this issue yi buy me jide say amafo bre no ana kan say me bra fa ho but utie Ghana water for almost explanation of the buy no who say the argument amafo yen say enye se bia mu operations na bia mu fudie bia say dabi na mo ka say bia no ntinu yetimi ma mu nsuo ana enye se bia bosom ya so aban tua amoka entina nsuo no mo se mo fa mma if se bia mo nya kwan enko adwuma but the issue no o mo ka ba ko say o say so wo hwe adekonta mo yes na mo say sa property na aban dia no mpato me ba o aban no so no ye ka ye omamufo no ye dia enti o mo protect se de ebe ya
individual adase bi ankrankra bi emfa ne sika ento aban japade ntomo ye na ekwan a ombetumi afa so aye no ene se bi okay ne kase bi enso ni ma Ghana fo nyina be kasa se yenso ma na aban de na omohia mo fa mo ama yenso ma no mo se ene japade na ya aban de na individual to nto man fo nsori enko aban so se sa aban sa se no a individuals to no omunya to se de be ya ti ye betuma bo ho ban ti se omo kan sa musi ya mo na yankukun na mo ma ye ho akire ye no ne se omo duma omo de ansa bia omo muso nom ela nso no mama nom no mutu omo ka omo operational materials nyina no mo de ma omo but the fact of the matter ne say aban japade no amanfo toto individuals toto nti ye de no betimi aye omo ba bonten e ka se Ghana for aban japade na amanfo to a enko bibia na mom de omo betimi aye amanfo ate omo kan se ene nso no ye de bremo no ye ma ne ma se de be ya e bi e betimi abo japade no ban imagine se bia mfa se bia ye fa awareness say that properties omo ye biewa krom on beti enkapa but omo ye no o say me ka enya de a e wo say because enso de obi ehia enso for different thing and it could be say bia wo say come for other approach but that could be allowed it be come for so that approach no intime escalate na we no omo ye no de omo ye de na akwi ade no isi ono ade na akwi because Sir John say bia if say bia all things be equal but on there this it let's say situations continue it might be say bia there are different government companies here ebia individual be to maja padi say bia no me ba my position come we initially na me ankasa personal issue with me personally I have issues with aban nsa asini ye japade a ye betonton but you see at the end say there are people who are behind it more waterfall ayamoye nyina muntimi emfa obi adi matudwa say asomasi ana obenten e na search o yes ade okay so committee say John we are the committee say ya e could be say bia okay say Ghana for no ye man fund there bia ye mboni e ni to me e bia ka aban adwuma ekro no amo supply ma wo mo no mo wa no bia mbetima ka bia ma no mo ka bi ma mo no bia ho na say bia ka mu bia mu twom lighting most especially maybe the regional RCC na say bia mo ben mo kra mo ben no mo say ka bia wo mu na be ba ma fo ye ntia se that one I understand enye Ghana water fo nko a e na wasasas ni su etu omo unim say yenim say ho na ya band de e na omo Arizona mensia e won no chefa wo I'm told say e na ban area na kokodi mensia e na sa portion akodi mensia e na ban de no omo ye say omo de ma developers na omo si edan no e de si se be ya aban de kakra na e wo no directors ni na benya ba bi ai den ahye enti developer na wo no wawie no ono in exchange of adwuma na awaye no e no mo allocate lands ni bi e de ama wo mo say eno meya aketua mfa ma wo mo enti in this case baby o mo titete no ye wo mpanifo bebi wa asad na me no ka say o ma allocate da na foforo bi ama o mo de nyina ye dwiragu nti si aka waterfall ne pe e no mo nyoma dwen say o mbeji atum akọ baby a won pese o mo kọ why because o mo dem fi say ho no ye nana no meja pade eja no meja pade e na adwumako no meja pade so they need to protect it enti asad now o mo nyoma dwen so mbekọ omo tawe za ni omo nyoma dwen so omo emi chale omo new place e na me chese no omo so omo mpe no and then some new place one conditions na wo ho no is not the same as baby omo nana no o say new place no mo say I think director na obetrem no bosumi bia no 10% of your salary will be used to pay a new place one no new place but old place one tesa old place na lens and hono ntesa I see okay so there's a condition be a wo ho a em say me gidi say bia eno ka ho but wo bu so mo nka ncho say eno ka ho omo say eno de enye omo problem so the issue is that I am saying bebre hunyan ena me tititi say amanfo nso na machire developers ni bi nso na machire na we no mo fire ba no no mo so di nsu oguso we mo fire ba no so di nsu oguso we has stretches when you see the mama wo mo say how muntimi nyen ayi wo
omutimi nya nkokɔ wa ha ha omutimi nya nkokɔ ha abusafo jo really a more modern building na ye city ha omutimi nya nkokɔ omutimi nya na space na wa no so limited na ha asase na pani ni ti so no a omu say space na wo no so for future any development bia no betumi aye bi ohonom enti no ni nyina aka ho se John ni nyina aka ho no mo yesa ni nyina aka ho but omo nse mo kan say until say director general no ebe frɛ say empenifo mo move monko eda na ede ama monko je na monko trem no omo de baabi omo tere omo nim say omo bo asase no ho ban omo bo ejapade no ho ban until say empenifo be from nya de omeko entwi eno de omo bo ho ba omo bo wo mo ntena ho na se ba be bu omo a ye nyina ba be join omo na ene omo bu ye nyina o ti ase ba se mbe tu so mu say mo atum say because of that diti no hey pasa around for so far within that period ukruma no and I make say we yes there is nowhere in your contractor e catch us say if you want to go to on strike we be based on say yes ye bubu dan but yes we need to embrace development so what I say me the hokra de me the and no cry the ho de me nko embrace development we area ho na se se ho na sa se no a ye gigi no sa no so ha dwen e ho de be ba ha that time se se am no ka say se menhia atiase aban so atiase se ho ne yen develop ya o ne wan se John me see se menhia atiase aban so atiase saa nipa mienu nipakuo mienu obi ate ne ho ase se ho no yemma no nkɔ denim enru standard bi no mo so mu develop ya memene hwan se meka se mempene so eni adan no we ukɔ ayiwa electoral commission ho na ma ye we community council na chi ho na mine kama ya mo nkɔ trem number en Akoma FM until sometimes say ya hwe ya ye best kire yensa na ya semunie anyway entry bo ho nso so no observe